If you want to have a young call Assin, now call them Assin Akropong, Mebru na keka wo ho abomatiku. Your friend wants Assin Akropong Youth Association. Now call them also a Presbyterian basic school wo ho no na school dan no ene e be mfie de wo ni pente bi nka na ready sanso na mpoma bebre no a ebubusa ku ya tumi ahwe ya wo mo de eye paint foforo aka dan no ho fefefe empoma na epuno ebubu nyina no wo mo asini foforo asa ma wo mo akyede a aye ne gisempa. Assin Akropong Presbytarian basic school no school ankwada na bo homodin ye pa na so esan se dan no tete dan na wosi ya chene nsisi bia nko so ho ntino amma nkwada ndodo na entam school sanso ene woni awum no wo kire se woni enka school mo hono mo eno ena aka Akropong Youth Association for akoma sese woni akoto paint ne ho premprade ahodo akọ paint dan no ho nyina ede nkunwa ene niam ahodo bi ebu awumesua akoma kire for say won fa mpagya awumesua e school mo hono mo headmaster of the school na no woni Adom Kasee abonkomo kire wa hawa wo e school mu ho eni nsisi abai mu a e de beboa wo mu omu siesie school dan de na enye omu school ba ne omu ahosiesie no na enye papa but omu ye we no omu fia so omu paint school dan e hu se nkwala no omu ye neat afi so omu school ba no omu be school ntem nti e da omu ase passe omu dwen ye ho na ombe CSC school na ombe penti school dan na school dan na kama sa penyipa wada Akropong Youth Association no kire de ehye wonkuranti a ema wo tu sa na amon no to wo hwe yedwumade ye dia yempuntu ene se ebesesa kro no enti se ne yetimi ahu dan dada 30 years ni yem penti ye na nam Youth Association so ne yetimi a penti a eni jesem efise ye botan kese baako ena yetimi abamu ena ye nuanom nketuwa ikane na omo basku anam se school dan no ho aye fe ni ade no na enye omo akono betene ye bae teachers na ma yati asese omo ana omo ntai manyina na omo ba ti ebekoso ne asiesie Akropong schools ama omo so mani agedusua ho ekuroma no bi nso so kire se nsisi akoso ho no ama oni ajepa dia mo ye fe de yesra mu ne se ebi mra bi na ye kan ne se obi ahwe ne Akropong Youth Association ya ye no mo sunsun bi no mo nye Akropong Youth Association omo ye adwuma pa ama ya de cause omo asiesie JHS no ana omo asaba primary 1 to 6 adwuma na wo ho naso afeda mo de amane boyi ifra Assin Akropong ene Adom Kasee.